በነገራችን ላይ ጀዋር መሐመድ ምን እንዳለ ታስታውሳላችሁ ብዬ አስባለሁ። ኦሮሞ ነጻነት እስከሚያገኝ ድረስ የትኛውም ሃይማኖት ኢትዮጵያ ውስጥ ማከበር አይቻልም ብለዋል። አከም ዝርተና ጋፋያ ከሰኒ namni dursa kan jaalatu amantaa ofiiti. Dursa amantaa kee jaalladhu achi booda mootii Oromummaa jaalladhu. Kan dursu garuu jireenya keetiif, kan dursu garuu eenyummaa kan amantaa keeti. Amantaan kan keetu qabee jechuun eenyummaan kan keetu qabee jechuudha. Isin galee miti eenyummaan keessan qabee jira jechuudha. Har'a garuu miidiyaa Itoophiyaa jedhamtu takkarratti jechuudha. Wanta akkanaa gabaasamaa akka jiru argin beeku jechuudha. Amantaa ofii waa hunda caali jaalatan okay amantaa kan kee biyya kee keessatti kabajatu erga hin dandeenye maal qabdare Itoophiyaa maaltu jirani bakka amantaa kan keetti kabajatu hin dandeenyetti biyya qaba jettee dubbatta biyya qabda እና እንደራሴ ማለክቴ ሙስሊም የሆነ የሙስሊም ተወላጅ ilmi Oromoo ilmi Muslima kana achirafu hin qabu jechuudha. Wanta kanarratti hojjetu qaba jechuudha. Itoophiyaan amantaa keessan kabajuudhaaf hin taane Itoophiyaa maal jedhamti? Amantaan kan keetu qame jechuun eenyummaan kan keetu qame jechuudha. Dursa kan dursu amantaa keeti. Amantaan kan kee wasii kabajame biyya kee jaaladhu. By the way. Dursa amantaa keeti kan itti aan Oromummaadha. Ummata Oromummaadhaaf wal jaalala walii qabuuf amantaa biraatu warri hordof achitti argamee ture. Isaan garaas ni nyaatanii warra shoofaa jirtan. Miidiyaa kamtume miidiyaan Itoophiyaa jedhamtu. Kamtu yume waa'ee kanarra haasaa jira. Waan Jawaar Mohaammed jedhe takkaan itti dhufne irraa jechuudha. Takkitti wanta hin jira. Saniif ilmi Oromoo namni amantaa Muslimaa qabdu rafteen bulin jechuudha. እሺ ሌላ ተውት ንጹሃን ሆት ሌላ ሃይማኖት የሚያከብሩትን ከሙስሊሞች ጋር ፍቅር ስላላቸው ይሄንን አላህ አከብሩ ፍቅር ላከብሩ አላህ አንድ ቀን ብቻ እዛ ለፈጥሩ ለደረሱት አያዛዝናችሁ ቆሳ የሚታደርጉት የምታሽቀባጡትን እዚህ ላይ ሙስሊም ሳላክስ የሚትስቁት ማለት ነው እንደዚህ ተገለበጡ ለሃይማኖት የማትሆን አገር ለኔ ምንም አይደለችም ምንም ሃይማኖቴ ማለት ማንነቴ ማለት ነው የመጀመሪያ ማንነቴ ሃይማኖቴ ነው እኔ የማንንም ሃይማኖት የሚጥል ሰው አይደለኝም ማንንም ሃይማኖት እንዲከበር ነው የሚፈልገው ሰው እነኚህ ፍቅር ላላችሁ ህዝብ ሃያዛዝናችሁ ይሄን አሊሰራብን አላሰብነን ይሄ ድምዝ ሰውየው በጣም ነው የሚያሳዝነው እንጂ ያማል በነገራችን ላይ ጀዋር መሐመድ ምን እንዳለ ታስታውሳላችሁ ብዬ አስባለሁ ኦሮሞ ነጻነት እስከሚያገኝ ድረስ የትኛውም ሃይማኖት ኢትዮጵያ ውስጥ ማከበር አይቻልም ብለዋል እሱን ዛሬ ደርሳችኋል ብዬ አስባለሁ እና ኢትዮጵያ ሃይማኖቴን የማታከብርልኝ ሃይማኖቴ ተነካ ማለት ማንነቴ ተነካ ማለት ነው ዲኔ ተነካ ማለት ማንነቴ ተነካ ማለት ነው የመጀመሪያ ክብሬ እስልምናዬ ነው የመጀመሪያ ክብሬ ሃይማኖቴ ነው ሃይማኖቴ ማያከብርልኝ ግን ምን አረግልኛል ታዳ እኔ ምን አረግልኛል ታዳ ሰው ዛሬ ማስራት ይገባል ማለት ነው ሙስሊሞች ካሁን ጀምሮ ማተኛት አይገባቸው ማለት ነው ተፈጥሮ በልቶ ጠጥቶ እዛ ቢሄዱ ምን ችግር አለው ትምርን እንደያዙ አበታት ነው የበሉትን ሰዎችም አሉ ይሄ የማይገባ ነገር ነው